Ukuphanjaniswa lokuvoxaniswa kwezindaba lemibiko. Ukuqathanisa esikwethulelwa lilizwe loba nguhulumende lalokhu esikwethulelwa zintatheli zezigodi. Ukuncintisana kweqiniso elethulwa zingatsha ezitshiyeneyo endaweni lapho ezokusatshalaliswa kwezindaba lemibiko kukhungethwe imigoqo thile kusuka kudala izigwenxa ezilobungozi obumangalisayo. Ukuxubana kwemibiko engamanga esatshalaliswa ngabomu, amanga asatshalaliswa ngephutha, loba umbiko ongalunganga ogetshengwe wasatshalaliswa ngabomu ngenjongo yenxele, izinto ezidida uzulu, ikakhulu kundlela azwisisa ngayo okwenzakalayo. Yikho kanye ingcitshi ezikubiza ngokuthi yikuvoxaniswa kwezindaba lemibiko. Imibono lemibiko esiphakulelwa lilizwe ilakho ukuba legalelo ekuvoxanisweni kwemibiko lezindaba, ikakhulu nxa abaphathi besabelana lozulu lokhu abakuthandayo kuphela, befihla loba bencindezela iqiniso elingabaphathi kuhle, injongo iyikubiyela lokuvikela amandla. Okuthiwa kungakhulunywanga kulakho ukulahla loba kuduhisa uzulu ngendlela efana nalamanga ngokwawo. Kolunye uhlangothi, intatheli zezigodi kumbe zezigaba zilomlando wokugcwalisa izikhexe ezikhona kwezokusatshalaliswa kwezindaba lemibiko, kodwa ukuqiniseka kanye lobuqotho balokhu abakuphakulela uzulu kusuka kungacutshungulwanga kwachwayisiswa ngokugcweleyo, okuyinto elobungozi bokusatshalaliswa kwamanga ngephutha. Kulokwenzeka ukuthola kwatiwe umfanekiso loba ividiyo yeqotho, kodwa ingcazelo ephelekezelayo inhlanhlathe leganga iphelele endleleni loba isenge lezimithiyo. Endaweni lapho ezokuhanjiswa kwemibiko lezindaba kufakelwe imigoqo thile, ukulwisana lokuvoxanisa kolwazi akukho mayelana lokukhetha uhlangothi ongeyamabulo kuphela, kodwa kudingakala ukuqedisisa kumbe ukuzwisisa ngokugcweleyo ngezokusatshalaliswa kanye lokusakazwa kwemibiko lezindaba. Ubuntatheli obuzimele bodwa bungela migoqo kanye lozulu ohlome waphelela ngobuciko obukubuzisisa ngokupheleleyo kanye lokucabanga kabanzi ngaphambi kokwaba loba yini.